It was of our higher juicy news. Mema Wibia Aquaba Hadia later than hot news and qua era medi Bremo. And so we subscribe to channel idea Bomodia say over subscribe. The way I say over click a subscribe button. Now a barely notification. We understand video for free be uploaded when the first person out was Ebeka AS video. I feel we are now like video and give us a thumbs up now fee. Share by for so that when you be here now and somewhere else so Ghana memoir. I feel young share yeah and somewhere about better yep no so. Momenti yes answer me akosi nsebu ya betuja momenti inti de akosi momenti. Graduate for nurse for and a hook up no mu ye. Edua na adwa no ma hye wo mo ho. Onyina kwa ho but hook up. Janchira bra. Abefo prostitution wo mo ye. Because I do many were mining. When you're president 8 solid years, 8 years. Now Akufo Addo can no kwasenka or opposition kwa dane dem. Na do ni ministers pa de. So we shall bone pa wo mabedi Ghana pa bone. Pa na Akufo Addo nom abedi Ghana pa. Ah. Na ken Ofori Atta da so dane dem. Ken Ofori Atta e da so dane dem. Bebre ye bankers o. Bebre ye bankers. Omu se nyuma ni ba begu nyuma ni bebre gu ye bebre tutu kwan obi akwatena America 8 years ni 7 years ni oni paper bebre krono pa na Akufo Addo ni ministers pa na busuafo abebo wa Ghana Asante Bediatuo enwu yeso mu ko opposition wo sheda ekwo chimu na no twa hwe yase wanya stroke wo boa hwe anya no wo boa bibia nya Bediatuo wo boa na Akufo Addo akọ opposition no sorry ano wanum ni nuro no wadidi no wada no aso conditions ni so no wada no odwodwere ho se Ghana emra e protect no wonu otu obi won 80s the next 10 years abeka se why born into prosecute no order so tiase se no obekwa ano okọ media houses morning show presenters especially this political host to Fuibi ebinum ji 70,000 a month. Ebinuji 60,000 a month, ebinuji 50,000 a month, ebinuji 40,000, 20,000 enti sadia chia enipa no ya bone pa oje 70,000 oje 50,000 na adwuma wo ya ne se na Akufo Addo amemu fun tantan ye de ahokyera beto Ghana force no one defend it because bosomesu a okwakoje ni 50,000 okwakoje ni 70,000 at the same time so no wo mo bomodin import cars bar V8 nom tundra no makase nom no mo de bar yesan so achebi de ama wo mu and to go to their houses cars mama pake ni sika onte sika nto kada but kwa cars mama pake presenters ade acha no pom TV ni radio so a omo ye adwuma de ma MPP MPP aban even no position omo da so defend wo mo say the mutu opposition na mu jimi no sa na mutena ba mu jimi sa aya nim guase de amamo no hwe enye na anu yi aye ko election NDC na ato omo hwase no mu seat be 10 o ma jamu de ama MPP a enka political party like MPP enka ni seat a wo parliament less than 80 eno no how social media warriors ade achia na president Mahama wa faili president Mahama wo be faili ne ba Sharaf ade oye ni legal aid woye ni presidential aid woye ni secretary ahu sanfuli no amuje ni 8 years aye ni mguase 2024 de amamu no mo da so ato opposition yes instead say mo be hold mu leadership accountable for mess ni ani mguase o mo de amamu no mo go opposition enensehunu na mudie na Addo is still controlling the MPP even at home. And the omun jimi wo mo saa. But say we be jimi ho a. Say no after 2024 no Ghana fo hunu say MPP e ba ne governance mo lack that wisdom, knowledge, that nimdi and that common sense no. Mo lack. Enti nyamu na mo be criticize John Dramani Mahama. Aban ene ne ba. Na no hwe enkofo ntimi nkasai former president Akufo Addo ne ba Gyankroma so hwan creative art agency mi hu se me former boss Kojo Kyeremanteng ase ye hu dede se baba wa no koye acting chief executive officer ya na ye illegal but creative art industry bi on be ye bia Gyankroma na ye ono
lady no onu na ye creative art agency wonu kwaje na office efa ne workers egu ho fully furnished efa workers egu ho no mu a creative art industry bibi ekosu bia ya na ekosu ya ye for in diaspora ya wa mo be se coming home was going back was die ya wa mo ye no onu na ye in charge sani mani nyona na ye in charge ya bibia but kwadwo preko efrase a wo kasa sadia na lady ne illegal but uti se obi bo ho wa Ghana ha sei uti se MPP for kasa fa ho wa Ghana ha sei na Nyankopon aboa na se President Mahama presidential jet won fan ko bo ahyawo won fan ko bo ahyawo na se o de ko ayi AU African Union Summit ewa yi a Kenya na wote baby na muti social media so say e na Sharaf ada papa betu kwan ya won ka ho no ye ntwema wokra o papa pani ma kwakra ya beji mo party agumani mu asese ye ha mo traditional rulers amwa wo man no ye leadership say o ma amwa say obi ye Ghana ni no USA oni document oni people sa wada wona e de be pan anka ye lucky e wo Africa e de e pan anka Africa Nyankopon e de ma ye wo good weather bibia wo pese wo ye bia ye de e build a country de develop on man bia no ye wo bi but empanimfo di kanfo no wo mu ye greediness omu ye pesemin kuminya chase omu ye greedy we ya President Mahama Bay so wa mena ni ambre a omu mmam omu positions wo mu be fum adwapade afum sika saa na wa ban ne wani magu ase onu nko ani na busua ondi onko hia mu da onko ahukyere mu da hia nye but chase ondwen hwede a wodwen aye eye chase ni tiri mu adwen bone se onu nko a no more build empire no ye build empire ye pese ye nya wealth e wo wiase na da bia nipa ye nkoa na nka on mind to say Ghana kanoni se ade achi sen enkrofo bunkan fa so ye embassies teacher ni awie school tifie 4 years 5 years 6 years onya adwuma nyeye nurse ni awie school tifie 2 years 3 years 4 years 5 years onya adwuma nyeye graduate obi akọ university 4 solid years 4 years ne maame ne papa atiti ni mo wure mu ahwe ne ba amana wie university otifie ya bia no de foul ena mo wia so no okọ no oba ena ma no so de mema ni di wo mo saa ewia bo ho pie firi ma no ne bae enya izo enya simple ma yo ano gas no graduate for nurse for ene hook up no mo ye edua na adwa no ma hyehye wo mo ho onyina kwa ho but hook up janchira bra abefo prostitution wo mo ye because aduma ni wo manim unya president 8 solid years 8 years na Akufo Addo ke no kwa senka okọ opposition ko dan dem na adu ni ministers pa de se wo hwe bone pa wo ma bedi Ghana pa bone pa na Akufo Addo nom abedi Ghana pa na ke no Ofori Atta da so dan dem ke no Ofori Atta e da so dan dem bebre ye bankers omu se nyuma ni ba begu nyuma ni bebre gu ye bebre tutu kwan obi akwatena America 8 years ni 7 years ni oni paper bebre krono pa na Akufo Addo ni ministers pa na busuafo abebo wa Ghana Asante Bediatuo enwu yeso mu ko opposition wo sheda ekwo chimu na no twa hwe yase wanya stroke wo boa hwe anya no wo boa bibia nya Bediatuo wo boa na Akufo Addo akọ opposition no sorry ano wanum ni nuro no wadidi no wada no aso conditions ni so no wada no odwodwere ho se Ghana emra e protect no wonu otu obi won 80s the next 10 years abeka se wa ye born into prosecute no order so tiase se no obekọ anu okọ resources just say cocoa
Say yesi cocoa ni ya nka cocoa ye ni say ya ni bia chocolate factories. Bia chocolate factories si na che say wo ba wo obi anya no so ne de no obi eye. Gold yesi ye tu ni bia industries. Ni refund ya na ni gold wa ha na che say bibia obi anya no so ne de wo Ghana ha ni ye. Now amanya ye tu petrol, ye tu fuel, ye tu wia, ni ye de akọ international market akọ ton crude oil no. No akọ nane, no ton aboden asan so de amaye. Because ebibi man common sense ye ni bi. Wo tu a no aton fofofo e de kọ ne country, no akọ nane, no ton aboden, no de amawo. Because tema oil refinery no, e ye ne hwia enye yie. Ene ye hunu nyansan so say crude oil pempem no ye tu on daily basis no ye be ye that refinery when Ghana has say ni refund crude oil ni bi ni aton wa Ghana chese wo dwendwendwe na jo nsem na Nyankopon anya Africa de yin e de Nyankopon anya Africa obi aye greedy o man mu ni pa bia ye greedy mimiti wai e na me ya say 2000 da me ho na komode nkrofo enti sika minya bi because kan minya ya na me che say me kuta 5000 na kwamode nkrofo no obi hia 1000 dia ye business na me say me 5000 na me ma no so obi pay 100 cedis na me 500 cedis na me say me ma no ba omo nya akwanya na Nyankopon ahira wo mayo makase no bebre ye nipa bonefo ya tirimodefo tribu osuma me say we ya president Mahama abai say wa manani ambra manani na ho no mo a wo mo jejeje appointment no ho afa no wo mo yire no wo ma wo befum adwapade abefum sika be lutu wo maye lutu adai de bia na mo de boss ni ayo boss yes sir master boss yes sir master adai na president Akufo Addo ba etimia bie restaurant $6 million na wa bie restaurant $6 million wa hunu bi da our party opposition wa mu hunu bi da $6 million no etimisi hospital finances gumo etimisi school class 1 to class 6 our community and me etimi employ teachers Tina say what da so te Ghana hanom na da so woda so diwo e defend wo ma wagimi say yado mo be court na wadi wo ma chi say what say yado bi court MPP minister bi government official bi court na say wo kodi na chi na court wagimi wagimi woni misika wo manya o mo de in dollars na wo ko defend no because wo ye MPP ni $6 million. A sea hospital kasiye. A sea hospital kasiye. Efa doctors, efa nurses, efa cleaners gum emwo ye adwuma. But ne ba, eno ya one of her properties o. Ba ko pa e pie no, eno no. She say millions of dollars mama packing. Can Ofori Atta abedi sika ja Nyankopon so du baby kra nti wase na kwa be akatu na buru no wawu no akwose sani kidney akopɛ akra 16 years kidney de ahye ni mu esa nam ho no mu didi enum boni ani padie so obi bedi president na wo mi adwuma ba ko pempo o mi adwuma mienu pempo na nkrofo no aduane egu banks na nkrofo mpempem na wagu wo mu nyuma na enipa do mu tiri pempem adwane firi wo mu ankasa country wo mu ankasa manmu na wo mu dwane nurses adwane adenti na wo so obi ba ekọ school wie secondary school ekọ nursing training 3 years eye ne service wie etina fie 4 solid years oni adwuma ye president timidu wo man whole country sia wo wa eje bosia na oni ni ministers na busua na wo ma che she gold a woma tu wo Ghana ha gold a woma tu etu wo Ghana ha Ghana fo mfa so wo mu ye de he gold a say ye yensuo nyina wo Ghana ha yensuo nyina e wo Ghana ha sen Ghana fo che wo sa gold mu ye de he the last time reporter e buy South Africa na lead that was 2 years ago na just say Ghana na lead e ba no gold production Ghana ye ni lead ye to South Africa
Ni di South Africa fuachi, but ye to South Africa. But gold na Akufo Addo. One in the ministers, one in the MPs, MMDCs, party executives, two yanwa, ye better first, say Ghana, a bani golda. That first no. Ghana no dia na kire say one mind Ghana, sa country called Ghana. E dia na kire say ye too gold wa Ghana ha. Dia kire na say ordinary Ghanaian suffer the consequences of obesity ka wanya. The Ghana ni enya ne say wo suffer obesity ka wanya wo no just wo suffer wo ho na nya say wo no wo wanya bibia mfaso because enke ye ka say Ghana lead gold production dia e wo senka ye ka Ghana no a na nka ye compete with South Africa for na omuti wo memo nya adwuma kwa na at the end of the month ye hwe wo mo no enu bi na nka ye ka Rwanda president Paul Kagame age o man akenta so no a affordable housing was see adampom adan was see adan ama Rwanda for mutimu free na nka Ghana so ka ho bi obiti obiatu kwa kwatena America ote Europe Ghana for na yeyete ya ho kiremu ya ho yehiemu no a yeya tu abase ye tu abanfon abatantan akromfo udifo aban no na ono aso me se enkurase for no matu kwa kogu abrochim o mani nti da no asofo na da no so Ghana for nkwasiafo mo na makwato abatia MPP no mo bebre pa na nkanyakopo boaw na nka wunne pepa na nka Trump ede wo ba ka wutimi survive 6 months kwanka wanka sanka be hu nano president Mahama eko Kenya yujima ni video na isa flight na presidential jet one ne ban o amen send ma presidential jet ya one ne besi ye ya wo mo MPP community me se mo say ya amoamo a mo better opposition over 30 years MPP communicators MPP for full soldiers no money ade amwo Ghana ha se no say ya amoamo opposition but ye yempe sa say benya one party state Ghana nya communist country yempe de akwakoso North Korea no ne North ahwane Dubai no ne ade no yempe se bi besi wo Ghana ze but say ya light mo mani antam mani be jimi wo opposition dodo mo better opposition jimi apro e wo opposition na no ya president Mahama eko Kenya eno one ne bai ekoye social media ba bia be fa bia omu go opposition na opposition amuti na mu enye sa na ye tro opposition o se na mu de better opposition dia na MPP mu be ka opposition papa mu better opposition ache mu better opposition ache papa obi papa ye carpenter ni a wo hwesa ne ba ebe bua na adwuma a wo ye obi papa ye engineer obesa ne baba ye engineer oye lawyer obesa ne baba ye lawyer no obi papa ye president no papa di ni di na chi onso adwuma na da atwa ma ye president ya na muti social media so edwum ho se munti bi da se president Mahama ne ba sharaf na odi na chi se de and this same MPP for ya safu soldiers for ya no de bia me ka say they never see nothing they not see anything wrong say president Akufo Addo emma edin se hununti no and they are wrong go they saw nothing wrong with president Akufo Addo ne actions on ne ma and ne busia and they not just say a right in as much as say a president Akufo a MPP and not even president Akufo Addo a MPP they na right but a NDC they are wrong and John Mahama they are wrong so okwa Kenya na ne ba e kan ho no ne na ko Kenya na so okwa trip bi wo okwa baabi na se ne ba kan ho a MPP for say omunti bi da president Mahama bomusuo enka de nanka wasa mo yakura ne se mo bo president Mahama baso se oni o minor bro oni Ghana nya no se sa Ghana sika so de bo ahyawo e wo presidential jet team mo MPP for kosenka mo bo president Mahama baso nka mo hu se presidential jet we na wo team no ye odi kon Nairobi Kenya no enka mo form social media platform bia nanka president Mahama mo bo na baso se on you su presidential jet so de bo ashawo Gyankroma bema won fam mo bie on fam mo Gyankroma bra
na wo so wo gi Ghana ntie no se the presidential jet ni tie bia na no odi betu kwan yenya ho president a presidential jet no odi bo ashawo na no odi bo presidential jet ne girlfriend or ye lesbian emu ena no odi bo ashawo but MPP fu anhunu se eye bone eye mfunso da woman condemn that act no say omo president no ade na ashawo na wo bo no president oba ashawo MPP fu anhunfunso bia wo ho da omo be kwase defense nkwa no mutena bam 8 years boy say president Ghana wa crisis mu okwa rent jet private jet $18,000 per hour 14,000 pounds per hour no de na MPP fu wo ma hunu se boni bia wo ho da but boni e wo ho ne say president obi ya president na ne ba okwa ne ba ni di na chie eno de MPP fu e wo ho ehunu se eye boni teacher ni person ni ba ye teacher ni nurse ni person ni ba ye nurse ni engineer person ni ba ye engineer me na ma dem ye journalist ni person ba ye journalist because come be di watch pan sa na etu aka be 1000 enu sa na watch be 3 years wo be ye adwuma hunu sa ne nam 305 de but se me papa ye president ya baby obeko bia na me sa no North Korea president ne baba ya baby obeko bia na wo sa no na odi na chi no papa ye president no odi na chi a MPP for me say ye me mo na opposition be twa 30 years ye mpesa sanso be si wo Ghana ha si e benya one political party state e wo Ghana ha entimi de bia me na kwanya bia MPP for opposition me enlighten him me bia money because as am to opposition wonu mu jimi moti wonu mu edi nsem hunu we ne bone ne de he hwe ne fe hwe ne bone pa eye no ne bone no eye de he you do the video no to so mami fa video ne bone na eye na eye de he na me mama lo de anka ba bi obekọ bi anka mesa no me metie mu ha kura anase aha wo de me mama ne vice president ya anka mi di na chi ba bi obekọ bi anka mesa no enka mesa no ebra na Akufo Addo e ma ne mprafo ne mprafo positions ambassadorial positions e ma wono ma na mo MPP for enti na se mi hunu se ade a chena se MPP for na nkasa te radio ni TV so na wo mo kasa na mi bu afu seriously na wo mo kasa criticize president Akufo you people were in this country mo dende papa ne ma na wo ye na mu wo Ghana ha eni ma na Akufo Addo na mu defende ka kire ye say presidential jet no ase ene travel be say 2 hours e was say yes stop over na e was say ye fuel and a president there want me but president Mahama na wo tena mu ne there na Akufo Addo was president Mahama kura wo so wa ya ni kwoto dwa wo wa ya was what treating in name ono say no what a presidential jet nim wa ba ye anya ni nua de a ni nua kora de musum wo issue wo ho presidential jet na Akufo Addo reject ye ma Ghana bon kwase aka no eno anu de nam. These are some of the issues e was ye kasa de fa ho e na me ka say ye no se NDC repeat niama hodo bi akoso 8 years ni na se ya nka NDC fo ye ha mo ye di mabro ye pese mo ko opposition enu Kwabena a work say national security information document on my peke media houses morning show presenters especially this political host for ebi ebinu muji 70,000 a month ebinu muji 60,000 a month ebinu muji 50,000 a month ebinu muji 40,000 20,000 nom enti sadia chia enipa no ya bone pa oje 70,000 oje 50,000 na adwuma wo ya ne se na Akufo Addo mamu fon tantan ye de ahokyera beto Ghana force no one defend it because boso mesu a okwakoje ni 50,000 okwakoje ni 70,000 at the same time so no wo mo bomodin import cars bar V8 nom tundra no makase nom no mo de bar ye sanso achebi de ama wo mo and to go to their houses cars mama pake ni sika onti sika nto kada
but ko cars o ma pack presenters ade a cha no pom TV ni radio so a omo ye adwuma de ma MPP emo ye adwuma de ma MPP aban even no position omo da so defend wo mo omo ne mfa wo ho because omo benefit directly from Mercia MPP aban create dia to o te Ghana ha wo ye MPP ni o ma wani mie ohunu nyansa o da so atigimi mu na nka 2016 obi a MPP akwa election political party MPP akwa election any no opponent or the opponent yeti kwa abo from say pu atwe president Mahama mu 1 million vote 1 million vote 2016 enye seat best 167 ama NDC a drop seat our parliament NDC seat now it was around 100 say 106 was 100 and BBB 2017 and when yam Ghana for share MPP or tata ankrofo instead say mo be voice out akachira president Akufo Addo any leadership say wo di nsem hunu no na mo to na mo defend a video ni niyo ho Sharaf na asien eni emu be wo he eni emu be wo because yanka sa kwan president Mahama appointment no ye no me say me madwa kan be say me tini nuanom na busuafo no di wom omko good Jubilee house wono mo omko da dwen papa wo mu tirim omudo munya bi dia on be chama Ghana fo nya bi adi enti se sa akohwifo na omgu Jubilee house wono mo no mo ye adwuma di be dim wo position no ye dim dwuma wa ban mu ye be san so dim dwuma wo position Mr. Ibrahim Mahama enya ne obi ani apaya o si $100,000 o kwa kotua obi leukemia $120,000 or ni private jet or the koye de bia wonya bi voter region esi ye ni Ghana what is second Ofori Atta Asante Bediatuo ese sa money anwane mattress ko chama ankrofo enti president Mahama de wonya bi na nkonua mu nyina waso wo mu edo ma gu presidency wonom no asisa positions na ma wo mu akase because wo munya sika Ghana ni rahu ye hia mu a obema ni bi ne baba mu a we waduru sei but we are football club where they wo ye wa ha where they wo ye wa Ghana enka ode ne hu to papa e wealth na o ma me wealth so a enko but oboa Ghana fo Sharaf oboa Ghana fo Sharaf you don't want to be president MPP for dey was mama ni bire ni se ho e was some ye reforms from constitution nim na mo ban president Akufo Addo ni family chebifo no mo ye reforms from constitution mu se o mo ye manbofo wo mo destroy wo man e destroy mo political party enu ntini henceforth no mo mpese president Akufo Addo busuani bia ba be president wo Ghana ha biem enu ne ade o se mo mama ni da so e kwa koye interview aba me kwa basa be duo mu dwuma se 10 minutes ene e me ntwa 10 minutes be duo mu dwuma pa MPP for na me catch am say me enlighten mo constitution mo kwa ya reforms wom na mo fa nhyem say going forward no na Akufo Addo woni na busua chebi woni na busua wo bien wono mo a oba be gem so wo president e wo MPP di mu da ye be constitution so se obko na Akufo Addo na busua ni bia na sefo ne 1000 generation bien wono mo a constitution ye be twere wo mu se obeyi ni ti se oba be president wo Ghana ha because sir mess where you are creating 8 years the Ghana for every when you hear muno yam pese the next 10 20 generation baby witness be e that bad experience ni bi when you dia mo ye MPP fo a when you dia was mo tenase na mo dwen ho because there be am kase na Akufo Addo no enya Ghana nkwa no destroy no wasanso destroy mo ankasa mo party na mo de share ne sama ne bedi Ghana fo so no political party 2016 what your opponent mu 1 million a share city over 160 seats our parliament because of a memo funny atata ni se munti no from 2016 2020 no what drop it 237 seats enipa na wo de best 1 million vote no two no what drop it less than 500,000 best say best 400,000 and I do two no enka sa bre na MPP for e was mama ni bre but adia chia okotie Peace FM okotie Adom FM brantia na otie Adom FM no ofri 10 years ni esua Captain Smart yan so onpon ne ho da no da bia wo chimtie mu a onpon ne ho da no onu wani mu hwio onu no akwa akotie no ni adoma to payroll so nti de on so pesa wotie no eno na ye ka kire wo
from 160 something seat to 137 afenu amo boma e parliament we ye MPP ni asabe na wo se wusua nyansa enti NDC fon so mu fa bibi free the next election seat ya wo benya wo parliament mo drop ya na de e kire ne se mo party leadership wo ma frase disappoint Ghana for e fail Ghana for no na mo te Ghana from 167 seat to 137 seat from 1 million. Yeah, or the trade President Mahama mu na drop it na ba be say 400,000. Now still na mo say defender no. Mo ntina critical thinkers na mo nwene ho na mo hunu say adan yetimi twi NDC mu 1 million vote. Na afa a drop it aba be say less than 500,000. E no kura no enwiamu kumase. MPP and pennyfo executives across the country be anim say enye enwiamu na do wiamu 2020 enkolusu femfram. But from 2020 about 2024 and what pan ye hu say na Akufo Addo we criminal we ye nipa bonini we ye mambofo and when ye hu say na Akufo Addo ni ministers wo mo ye nipa bonefo omo ye mambofo omo ye akrofo omo ye wudifo and when na Akufo Addo kire Ghana for say the second term no oni Ghana fo bedi ni no wo Ghana ha say but ade akye say the mutu opposition na mu jimi no sa na motena ba mu jimi sa aya nim guase de amamo no che enye na anu yi ya kwa election NDC na ato omho ase no mu seat be 10 o ma jamu di ama MPP a enka political party like MPP enka ni seat ya wo parliament e less than 80 eno no how social media warriors ade achia na President Mahama wa faili President Mahama wo be faili ne ba Sharaf ade oye ni legal aid wa ni presidential aid wa ni secretary ahu San fully no amuje ni 8 years aye ni mguase 2024 de amamo no mo da so ato opposition yes instead say mo be hold mu leadership accountable for mess ni ani mguase o mo de amamo no mo go opposition enense hunu na mudie na Nado is still controlling the MPP even at home and the no omo njimi wo mo saa but say wo be jimi hu a say no after 2024 no Ghana for who say MPP e ba ne governance mo lack that wisdom knowledge that nimdi and that common sense no mo lack enti nyamu na mo be criticize John Dramani Mahama aban ene ne ba na no hwe enkofo ntimi nkasai former president Akufo Addo ne ba Gyankroma so hwan creative art agency mi hu say me former boss Kojo Kyeremanteng ase ye hu dede say baba wan ko ye acting chief executive officer ya na ye illegal but creative art industry bi on be ye bia Gyankroma na ye ono lady no ono na ye creative art agency ono ko je na office efa ne workers egu ho fully furnished efa workers egu ho no mo a creative art industry bi ekosu bia ya na ekosu ya ye for in diaspora ya wa mo be say coming home was going back was die ya wa mo ye no ono na ye in charge Sammy mani nyo na ye in charge ya bibia but Kojo Kyeremanteng efrase a wo kasa sa dia na lady na illegal but uti so obi bo ho wa Ghana ha say uti say MPP for kasa fa ho wa Ghana ha say na Nyankopon aboa na say President Mahama presidential jet won fa nkobo ahyawo won fa nkobo ahyawo na say o de ko ayi AU African Union summit ewa yi a Kenya na uti baby na muti social media so say na Sharaf Sharaf ada papa betu kwan ya won ka ho no ya ntwema wokra o papa penima kwakra ya be gimu party agumani mu asese ye hamo yo waiting for we any reporter abeto yepono so meka say so we can subscribe to channel area bomodi ase obe subscribe na fe so wa like give us a thumbs up na fe share ma wo foforo so na wenye bi hwe na wo hu ensemo a ekoso ewo gara be mo so betimi a kire wadwen afaye ensemo nyina ho ewo comment box ni mu mobati bikabiu in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.